I dengar that Chibi kata Chibi nak fight dengan jungler import. Sekarang dah lawan jungler import. So, how is Chibi feeling lepas lawan jungler import? Tak mahu kontroversi lagi tau. Bukan I yang decide. You decide. You answer properly. Mungkin... Apa soalan tadi? Lupa. Tadi you dah lawan jungler import. So, sebab you katakan you nak lawan jungler import. So, sekarang how are you feeling lepas lawan dorang? Rasanya tak ada apa-apa pun sebab dia berkata dia jungler reject. Sebab tu dia hantar ke Malai. Okay, you tadi dah lawan Janice. So, jungler mana lagi yang you nak lawan dekat MPL? Sebabkan kita Malay Pride kan. RSG kot, but ada Venom God. RSG. Okay, Venogo. Yeah. Dari Philippines juga. Oh, yeah. Dia nak, he wants to slay the Filipino junglers in Malaysia. Betul? Yeah. Macam tu. Okay, can we please pass the mic to Pubs? I nak tanya satu soalan. Nice. Okay, Coach. Sekarang MPL dah 2 minggu. Arlet di-pick 9 kali, 0% win rate. First time tadi, menang. Apa yang you rasa pasukan lain buat salah dan Homeboys dapat jawab, Homeboys dapat buat betul? Saya rasa sebab kita orang dah kalah dulu. So, syarat nak menang kena kalah dulu. So, you learn from your mistakes and from there you guys brushed up on Arlet. Tu yang dapat menang. Betul. Alright, thank you. Okay, can we... Siapa? Nats. I memang nak interview Nats. Sabar. Oh. Okay, Nats. Okay, guys, sebelum apa-apa, I dengar cerita Nats dah pandai cakap bahasa Melayu. Okay, they said Nats can now speak Malay well. Nats, can you say something in Malay? Good words, please. Assalamualaikum. Alright guys, sebelum kita continue, korang rasa siapakah MVP perlawanan ini? Cepat kok. Okay, MVP in 3, 2, 1. Wow! Okay, Nats, now that you're the MVP of this match, because last week, after your first defeat, you looked really sad in the media room. Do you feel like you're slowly redeeming yourself? Yeah. Anong masasabi mo sa laro mo ngayon? Tingin mo ba gumagaling na kayo? Tingin mo ba na parang mas malakas na kayo at kaya nyo ulit mag-back-to-back champion kagaya na palagi sinasabi ni Daddy? Sorang suruh dia jawab Melayu, sorang suruh jawab Tagalog. Member dah stress. Pwede ka mag-Tagalog, it's okay. Para sa akin po, marami pa po kaming mga maling nagagawa. So feeling mo ba na nare-redeem nyo na yung sarili nyo? Ano po? Meron pa pong mga problema na di naayos sa laro. Okay. Sebab I tanya dia, minggu lepas dorang kalah kan, dekat media room, dia yang paling sedih. Actually, muka dia macam kecewa sangat. Lepas tu, ada satu media tanya, kenapa muka dia paling kecewa walaupun baru first game. Dan dia cakap, dia actually kecewa dengan diri sendiri, tu yang dia tak nak cakap. So, I tanya, dengan kemenangan ni dapat MVP lagi, adakah dia rasa that Homeboys dah slowly redeeming themselves musim ni sebab slow start kan, rough start. Dia cakap actually banyak lagi problems yang boleh solve internally dengan playstyle dorang, tapi dia yakin dorang boleh pergi jauh. Gitu. Alright. Udil. Tak, sabar Cibi. Udil nak balik raya dah. Cuba cakap ucapan hari raya dekat semua orang yang datang ataupun tengah tengok dekat rumah. Wish raya kak? Ya, wish raya. Jujur aku alergik ke mic ini kak. Sebab terlalu kontroversi, too hot lah ketika aku handle nih mic. Tapi aku pun nak raya dan aku tanah bikin kontroversi. So cakap yang baik-baik saja tak apa kan? Yes, okay. I memang nak you cakap baik-baik. For the production team,
bila kalian nak reimburse, konteks saya lah. Kami dari keluarga Homeboys mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alright. Wow, mantap. Oh, wow. Alright, terima kasih kepada pasukan Homeboys. You guys may now celebrate your victory. Aduh, interview Homeboys ni memang tak pernah fail mengecewakan I.